in a way of protecting the environment. Ebitaneri tashobya yabishaba obuyaba ryo muhururu eyo kugabira amashomero ga ankore emiti etandikirwe kigombe echa Lions Club ya Sheema Kumweje ekureje yaheza kukura ntujja kuba ntutunga mu cyangwa munonga kuba niye kutiyamba umukutunga umwisi umurungi na nenjura eri kutukuruza ekatumereza ebihingwa byitu echo nikimu ibyo ndimwa bintu ebya tureseri zo ogu yayongera yashobora ibintu evorekeye gukora nkanye kundire ebirimo kume by'ubuhangwa okuyamba batarukwebasa hamwe n'ebindi cyo kubanza tureberere by'ubuhangwa nke umukoro gutwaturwera izoba kandi ikindi child cancer, diabetes, hanga kandi hamwe na uko ebyamisho batuhereze imiti yo kubyara kandi twenkishomero twayijumbire umumuranga wo kurinda eby'obuhangwa especially protecting the environment kwa wihanga yitu kwa kutera umuranga kurinda ebishara kurinda emiti watema kumwoka byare ndisho angera tumushabe or patron wa Lions Club ugunashobora kugira ngo emiti yawe itarinzirwe kurungi nakimanyisa ngo umuntu utayine magara aho yagira ngo emebazi omwisyo nebindi neberubwo mu miti turaganisanga emiteji isa kongera kugireberera munonga kugira ngo basukura ekiramani tubase kongera ku preserving environment yitu okuno muranga oguriari buryomwe from the president of Uganda na kwikari twabale wozi so ni promising akurebera gemiti abakatwa twine miteji netuyamba ku preserving environment yitu abokuba netuhereza oxygen kandi eyongera erinda magara gitu na munonga abokuba ntujiha members na nebindi bintu byingi munonga bikwasa kutuyamba base na nkunda omweji nawe yashobora ebigenderwa byabo nkabeji bayongera kutunga ubushagiki urumugo kwera inshoberwa hamwe no kurinda munonga ebyo buhangwa tubaraganisa nkuza kukirebera tucera misi buri soba na buri mwase kukira mukakumira tubaraganisa ngu obumwachenda biche tube twakozireho nituzagumiza mutine rukundo mpango about environment yitu bwinje tukozireho headmistress na tujura tube tukora kane kindi nitugumiza no kora kugira muka keeping environment yitu eboni tagumiza na support yanyu turaganisa ngu tamwe rukwisha ningoma ko gurukwisha tuza kudonate injira abana bakarera emyenda abatajine tuza kuteka twashteka teshen tuza kwatanisa na headmistress tuza kora abana bakarera Justin Kumujuni kandi ryomwe umbaklaba abana atera umuranga kugira ngo buri muntu wena ashemerire kwejumbira umuhureji eyo kurinda byo buhangwa eminyeto n'abazeyi niho tukwirukangira munonga ngo ku president yanabagambire bukwatemeze ndwara shangire umbazeyi bitu indwara zibire nyingi munonga so aho twirukangira nshabantu mwe na muri mu tujoyininge turwanise ndwarezo turwanise kurya kubi turwanise tugende aho no mukuru w'ishomero Flavia Asasara yasimira ba clubage aho ko badorana nk'ishomero bakabahereza imiti ati akashobora emigasho eri umukorera imiti eyabahebwa tuzakuba twatunga ebijuma abo kube mu miti batari mu bijuma bikuribwa bikurkweta kira munonga nk'abana bari gukora nibetenga fruits ezo bwenu nk'ishomero twasima munonga aba members ba Sheema Speciality Lions Club abo kutekatekaho umuribinji abagenzerani bahereze mti na kibingo bakabita amakora gashaka kiro ritugume ahabwa Sky TV agenshonga